ashimwe cyane. Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu. Uyu munsi nje kubashikiriza message Imana yampaye. Iyo message iri muri Bibiliya, iri mu Barewi igice 18 ku murongo wa 22 na 23. Umuntu wese yumva ino message ayishikiza abandi. Kwizina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi wa Kristo, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda Kristo Yesu. Isheni yanjye ni wanditse Pasikazi, murambonaho kuko harimo ubutumwa bwinshi cyane. Reka senge hanyuma mbandanye no kwabwira iby'Imana yampaye ndababwire. Data mu izina rya Yesu, ndagushima kuri Imana, ndagushima kumpaye umwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Data ndakwinginze abantu ari bo bose bari bwumvirize buno butumwa mwami bubafashe. Mwami ndasaba umwuka wera akurikire rino jambo Mana, rino jambo rizunguruke hose mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginza Uwiteka Mana nyir'ingabo, umuntu wari we wese ari bwumve buno butumwa mwami mugira akamaro, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome Abarewi 18 ku murongo wa 22 wa 22 wa 23. Reka some. Ntihazi hagire umugabo yenda uwundi mugabo bwa mugore, nikizira. Reka ndarisubiremwo. Ntihazi hagire umugabo yenda uwundi mugabo bwa mugore, nikizira. Bene data, iri jambo ni message ku bantu bose batuye isi. Kino cyaha cyo kwenda cyangwa kurongora umugabo ku mugabo bireze isi yose. Mbese ibyo bizira byamaze kugera hose. Muriko murarongorana abagabo ku bagabo, muriko murakura imyenda muhena, murongora abagabo ku bagabo mu bibuno. Ese nikiki gituma ukunda umugabo ku mugabo koko? Nikiki umubonaho? Nikiki gigukurura gituma we uja kurongora umugabo agahena nawe atasoni ukinjira mu kibuno c'umugabo? Atasoni. Ese mu kibuno c'umugabo hari mwiki? Nigiki wabonyemwo ku buryo wagenda ugashima ukaja kurongoramo? Atari amavyi gusa aturuka hariya. Nibihe bindi washimye byatuma ugenda ukurikirana ikibuno c'umugabo? Ibyo byaha byanyu nibyo biriko biratuma korona itahava. Iyi korona ntago izahava ejo. Nimubyumve mutegera amatwi. Iyi korona ntizahava ejo. Iyi korona iracahari. Ahubwo nibindi biri mu nzira biza. Nimubyitegure mudahagaritse kuza murongora abagabo ku bagabo muhena ngo hari icyo muriko murakora. Abagabo mwari yambuye icyubahiro cyanyu Imana yabahaye, musigaye mwisiga ku minwa, mwisiga mwitoboza n'amatwi. Mugenda mutambuka nk'abagore, abandi mukita amazina y'abagore atasoni mufite. Ni kubera iki muriko muragaye Imana yabaremye? Mbese ico gitsina c'abagabo yakibahaye kugira ngo mubikore uko? Mbeko muriko murafata Imana nk'uko itari. Ibyo bintu biteye iseseme Imana. Imana yarababujije kurongora abagabo ku bagabo, ariko musigaye nibo muguma murongora. Musigaye mutabagore banyu mukaja kurongora abagabo ku bagabo. Hanyuma mwarongora abagabo ku bagabo mugaca mugenda mukabwira abagore banyu ngo nibabahe mu bibuno. Atasoni mufite. Muragenda mugafata ibitsina byanyu mukabisha mu kanwa k'abagabo mukarongora mu kanwa. Hanyuma mwagira mu rugo mugaca mugenda mukabwira abagore banyu ngo nimuduhe mu kanwa. Nta soni mufite.
nico gituma mu bibuno byanyu hazavamwo ibintu bikwiranye n'ibyo muri ko murakora. Mu bibuno byanyu hazaguma hajejeta. Muragowe ababikora kuko Imana yarabibujije, mwebwe ntimuze mubikore ariko murabikora. Abandi mukaja kwiha amabera ateye mufite nta soni. Umugabo afite ubwanwa akigira umugore atasona afite, hanyuma ngo Imana izabura kutaza uburakari bwayo. Imana izabura kutazana n'ibindi bisumbije bino byorezo. Ese nko muri ko murabikora mubikorera iki? Ko mwababaje Imana, ko Imana yababaye. Nimwihane muhinduke, nimutahinduka Imana izabakorera ikintu kibi. Kuko bino byose byashitse mu ijuru. Imana yabonye ukuntu muhena abagamuka bakabarongora mukarongorana atasoni mufite. Imana yabonye ukuntu uri kuragenda ugura igipupe cy'umugore ukagishira mu nzu mukaryamana ukarongora igipupe atasoni. Ukarongora igipupe, mukarongora igipupe kabisa, hanyuma ngo muzabura kutagwara ibigwara. Imana ishaka muhindukire. Imana ishaka ko muva mu ubwo butinganyi bwanyu. Yesu Kristo nabababarire kuko mwataye agaciro. Muriyambura akanuzenye agaciro k'umugabo. Musigaye mwiyambika nk'abagore mukambara amakanzu mukisiga inzara mukagenda munyungusha nk'abagore. Witwa ngura umugabo. Isi iragushiriye ko wewe. Ibyago birakujeho. Imvura irakugwiriye. Imvura y'ibibazo irakugwiriye. Imvura y'indwara zidakira irakuziye. Wewe udashaka guhinduka. Wewe udashaka guhindukira ngo uhindukire Uwiteka. Dore ibyago birakujeho. Ishyano irakugwiriye. Wewe udashaka kwihana ngo uve mu bwo butinganyi bwawe. Reka mbandanye ijambo ry'Imana. Imana yababaye. Imana yababaye bene data. Reka mbandanye ku murongo wa 23. Ntihaze hagire uryamana n'igitungano ico arico cose ngo aciyandurishe, kandi ntihaze hagire umugore canke umukobwa ahagarara imbere y'igitungano ngo aryamane naco. Ibyo byoba ari ukuvanga ibidahwanye. Ngo ntihaze hagire umugore akura ubwambure bw'ingari karereka igikoko. Ese wewe urakura ubwambure bwawe ukereka igikoko? Ese igikoko wereka igikoko kugira ngo bigende gute? Ntikivuga. Ese washimye iki kwico gikoko? Ese washimye umurizo? Washimye amahembe? Washimye amano? Washimye umunwa usongoye? Ni giki exactly washimye ku kintu citwa igikoko? Ku buryo wa mugore wo waryamukagarama igikoko kikakurongora atasoni ufite. Ni giki catuma? Ese ni giki catuma ugenda utereta igikoko kitaza kugutereta wewe? Uratereta igikoko cyo kitaza kugutereta. Ibikoko bitavuga uragenda ukabihendahenda atasoni ngo kikurongore uri umugore cyangwa umukobwa, ugakura ubusa kabisa ukereka igikoko. Bene data, mwarazimiye, mwaragiye kure, mwarambutse umupaka. Nta kuntu mwafata ubusa bwanyu mukagarama ngo ibikoko ngimbwa zibarongore. Murongogwe n'imbwa atasoni mufite. Kabisa ugende n'igikoko ngo n'umugabo wawe. Ugende n'igikoko ngo n'umugore wawe.
muragenda mukonka imbwa kabisa, mukonka imbwa atasoni mufite. Imbwa mukazitegeka zikabarongora mu kanwa. Kweri ngo muzabura kudatabagura ikiminwa yanyu, ngo muzabura kutabora iyo minwa yanyu ngo ngijejete n'imibembe byose, ngo muzabura kutajoga inyo mu kanwa ngo mugende munuka, ngo muzabura kutanuka mu kanwa. Muzafata ibintu by'imbwa, ibintu by'abantu byose musuke mu kanwa ngo muzabura kudaduhuka. Koko atasoni mufite. Imana ya Israeli yaremye umuntu ku muntu, ntiyaremye igikoko ku muntu. Musigaye muresha ibikoko pe. Ese mubihera he kugira ngo mubireshe? Mubihera hehe mwoka byaramo? K'Imana nayo yagowe. Mubihera hehe mugenda kubwira utugambo twiza ibikoko? Ese nyinkoko kabisa, inkoko ese koko irafiteho barongora? Atasoni wakunze iki ku nkoko? Ni igihe kintu wabonye ku nkoko? Hari habarongora inkoko bene data, nimwumve ukuntu isi yagize yarangiye. Harimwe abarongora inkoko, abarongora ihene, abarongora imbwa. Bene data nimwihane, kuko mutihanye mugiye kurimbuka. Muzagwara ingwara bene data, muzagwara ingwara. Atanu muganga n'uyu azabavura, atanu muti n'umwe uzahaba ngo uri kurabavura. Abandi namwe muri ko muragenda mukagura igipupe c'umugabo, igitsina c'umugabo, mukaja kukigura mukirongora kabisa. Atasoni koko bino bya ngo corona ngizagenda ejo muri ko murakora nibyo bintu. Mukirongoza ibintu bese koko yoko mubona kweri atari ugustera Imana iseseme. Imana yaragize iseseme, Imana yaragize iseseme. Imana irafite uburakari, mbese no kuruka yabaruka. Nimwihane muve mu ibyo byaha byanyu. Abakobwa ku bakobwa, abagore ku bagore muri ko murarongorana. Atasoni aba pasiteri nabo mwuka byaramwe ngico ikintu giteye Imana umujinya kigatuma yaza ikurimbura inosi. Aba pasiteri bari ko barasezeranya abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, atasoni bafite bakita ngo na pasiteri. Muri ko murasezeranya abagabo ku bagabo kabisa, mukemera ibitsina bibiri byagize nako igitsina kimwe cyagize ubukwe mu rushengero rwawe, mukemera bakinjira kabisa. Ngo Imana izabura kutagira gahinda, ngo Imana izabura kutababara, ngo Imana izabura kutarira, ngo Imana izabura kutarungika ibintu ngo bidukureho. Bene data kabisa, ngo murakoze Imana. Abakobwa ku bakobwa bakagira ubukwe mu ishengero zanyu, abakobwa ku bakobwa bigize abagabo ari abakobwa bakinjira ngo baje gusenga. Hakubabwira ubutumwa bwo kwihana, mubabwira Imana ije kuguha imodoka, ukabwira umuntu w'umutinganyi ngo Imana ije kuguha imodoka. Atasoni. Reka ndakubwire mwene data, ngenda kubwiza ukuri, ngira ijambo Imana yampaye ngo ndaguhereze, kandi no jambo rireba isi yose, ntago rireba wewe wenyene. Kuko bino byago by'ibyorezo byitwa kwikinisha, bino byago by'ibyorezo byitwa kurongora abagabo ku bagabo mu bibuno n'abagore ku bagore, biri isi yose. Ntago biri mu gihugu kimwe, byarateye isi yose. Niyo mpamvu na corona yateye isi yose, kuko byose byateye isi yose. Nimutihana we,
nimutava mw'ibyo bintu muri ko murakora, ino korona ntigiye kuzava hejo, ntizava hejo, kuko Imana yababaye. Imana mwayiteye iseseme, Imana yababaye. Imana igiye kubaruka. Imana yicujije icyatumye irema umuntu. Imana irikiricuza. Mwebwe mwarengeje akarimbi, mwarengeje, nimurekeraho, nimwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nimwihane, Imana yababaye. Nimutihana n'ibindi byorezo bizaza, ibizaza hoho, ntago muzabyiyambura. Ibyaha byatumye Sadamu na Gomora irimbuka byikuvye mw'iki gihe. Reka ndababwire bene data, nimutahinduka dore Imana ije kubagira nabi. Bene data, ndageje ngayi niyo message Imana yampaye ngo mpisi yose. Ndabase buri muntu ari bwumve ino message ayiha abandi. Kandi ikindi, abagabo ibindi Imana yabonye, abagabo ariko baronka abagore banyu, muriko murabwira abagore ngo baryame mugafata iminwa mugashira hariya mu bitsina byabo, mukabonka atasoni mufite. Umunwa nuwo kuvuga iby'Imana, ntago ari wo gushira mu bintu biteye isoni. Muriko muronka abagore banyu nkuko babagirira ngo nabo babonye atasoni. Ubwo ruri muri kure urinjiza, ruzacika, ruzabora, ruzagira amashira, ugiye kugwara utazakira, nutahinduka nguve mw'ibyo byaha. Nk'abantu bubatse bobo b'abakristo bari barakora ibyo bintu, Imana igiye kubaruka bate hariya nimutihana. Yesu Kristo abahezagire kandi abahe guhinduka. Data, mu izina rya Yesu, ndagushima kwiri jambo umpaye Mana. Ndagushima kuba umpaye kurivuga Mana. Ndagushima kuba umpaye gushikiriza ibyo wantumye. Habwa icyubahiro kuri Uwiteka, habwa icyubahiro Kristo mwana w'Imana. Ndakwinginze icyubahiro cyawe gishigwe hejuru, isi yose bamenye kuri Uwiteka, bamenye kudakunda bino bintu, bamenye kugiye kubaruka, bamenye ko baguteye iseseme, bareba Mana waremye ijuru n'isi, babone ko wicujije kurema, wicujije icyatumye urema umuntu. Yesu Kristo, ndakwinginze Mana uhabwe icyubahiro. Yesu, ndakwinginze uhabwe icyubahiro. Umuntu wari wese ari bwumve rino jambo ryawe umuhezagire, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu